ijoro rituje aho amatara y'imiturirwa minini yo ku isi aba acanye nk'amaso y'ibisimba biri guhiga. Hari amazina amwe adakunda kuvugwa cyane mu itangazamakuru, amazina y'abana bavukiye mu miryango y'ubutegetsi, abana b'abaperezida, abana b'abami, abana b'abategetsi bakomeye. Ariko nyuma y'ubuzima bw'igitangaza n'ubukire budasanzwe, bamwe muri abo baje kwisanga inyuma y'inkuta z'amagereza azwi cyane ku isi. Icecekerere Garibaruwa riraye, hari aho indege za prive zigeze guhinduka imodoka z'abapolisi, kandi uri kumva ari ibintu bitangaje cyangwa bitashoboka. Hari aho abana baryaga ku meza amwe n'abakuru b'ibihugu, nyuma baza kurarana n'abagizi ba nabi mu buroko. Hari aho amazina y'aba bana yatinywaga mu gihugu cyose, nyuma aza kuvugwa mu manza z'amaraso, ibiyobyabwenge, ruswa, ubwicanyi ndetse n'iyezandonyi. Ndongeye nkwaye ikaze tugiye kubana kuri The Focus X TV, isoko y'ubumenyi ndetse no gusobanukirwa. Uyu munsi ntabwo turi buvuge ku nkuru zisanzwe gusa, turinjira mu isi y'ibanga. Isa izina rya mwene perezida ritabashije gukingira umuntu amategeko, isa amafaranga atabashije kugura umudendezo, isa ubutegetsi bw'umuryango bwaguye imbere y'ibyaha bikomeye. Ariko mbere yo gutangira, ndagira ngo ubanze utekereze kuri iki kintu. Byaba bimeze bite cyangwa se biba bimeze bite iyo umuntu yakuriye mu ngoro nziza cyane, akiga mu mashuri ahenze kurusha ayandi ku isi, akagira abarinzi kuva akiri muto, akagira imodoka mbere yo kumenya gutwara igare, hanyuma umunsi umwe akaza gukanguka yumva ari gushakishwa n'inzego z'umutekano. Umunyarwanda yabivuze ukuri ngo buri mugabo wese agendana na gereza. Ubu ngubu byarahindutse, n'umwana w'imyaka 2 asigaye ahabwa uburoko, akanakumiro koko. Ibi bituma nibaza ni ese niki gituma bamwe mu bana b'abategetsi bakomeye barangiriza ubuzima bwabo mu byaha? Ni uburere se bubi? Ni amafaranga menshi se? Ni ububasha? Cyangwa nukumva ko amategeko ntacyo ashobora kubakoraho? Reka nkwinjize byimbitse nkuzamure nkumirure nkunyuriremo. Mu myaka myinshi ishize, isi yabonye abana b'abakuru b'ibihugu bamwe babaho nk'ibyamamare bikomeye cyane ku isi. Ariko uyu munsi ngiye kukwereka inyuma ya kamera no mu buzima bw'ibanga ibikorwa biteye ubwoba byagiye bihishwa imyaka myinshi. Hari uwafashwe acuruza ibiyobyabwenge mpuzamahanga, hari uwashinjijwe ubwicanyi bwakorewe mu bwihisho, hari uwafunzwe kubera ruswa y'amamiliyari, hari n'abagiye baburirwa irengero bagafatwa haciyeho igihe kinini cyane. Ibi ngiye kubabwira aha si filime, si inkuru zo muri Netflix, ni amateka nyayo yabayeho ku isi. Kandi uko turi bugende twinjirana neza mu nkuru, uraza kubona ko rimwe na rimwe kuba umwana wa perezida bishobora kuba umugisha cyangwa bikaba umuvumo. Aha, nivugiraga hatagira unera ibuye da. Uyu munsi rero wicare neza, zimya urusaku rwawe, niba uri wenyine yiyambarire kuteri, kuko tugiye gukorana urugendo rurerure rwinjira mu buzima bw'abana 5 b'abakuru b'ibihugu bafunzwe cyane bashinjwa ibyaha bikomeye kurusha ibindi ku isi. Twese nk'uko tubizi, turi ku isi ariko turi mu nzego zitandukanye. Hari abantu bamwe basa nk'abadakorwaho, ariko amateka y'isi yagaragaje ko igihe cyose ukuri gushobora kugera hanze, na wa wundi udakorwaho amategeko akamukandagira. Babivuze ukuri ngo itegeko rirusha ibuye kuremera. Ngiyi impamvu uyu munsi tugiye gufungura dosiye abantu benshi badakunda kuvugaho cyane. Iyi ni top 5 y'abana b'abakuru b'ibihugu bafunzwe cyane bashinjwa ibyaha bikomeye kurusha ibindi ku isi. Ku mwanya wa 5 turasanga Fabian Andres Ocha Vasquez, ni umuhungu w'umunyepolitike winjiye mu isi y'ibiyobyabwenge mu mwaka w'1980 no mu mwaka w'1990. Ntarakomeza, uraza kwihanganiye imyaka uko ari 2, 1980 n'1990, uraza kugenda uyumva kenshi muri iki kiganiro, kubera yuko iyi myaka ndakubwiye ngo yabereyemo amarorero, yakoreyemo amahano, yakoreyemo ibyaha bitandukanye. Muri uyu mwaka rero w'1980 kugeza mu mwaka w'1990, igihugu cya Colombia cyari kiri mu bihe bikomeye cyane. Imihanda ya za Bogota, Medellin n'indi mijyi minini yari yarabaye nk'urubuga rw'intambara y'ibanga hagati ya leta n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Muri icyo gihe hari amazina amwe yatinywaga kurusha ayandi muri Colombia. Muri ayo mazina rero yaratinyitse hazagamo n'izina Ocha. Umuryango wa Ocha wari uzwi cyane muri Colombia, bari bafite amafaranga menshi, inka, amasambu ndetse n'ubucuti n'abanyepolitike bakomeye. Ariko ko imyaka yagiye ishira, nibwo iryo zina ryatangiye kuvugwa cyane mu bikorwa byo gucuruza kokaine ku rwego mpuzamahanga. Fabian Andres Ocha Vasquez yakuriye mu muryango ukomeye kandi uzwi. Papa we cyangwa se Fabio Ocha Restrepo yari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri Colombia ndetse azwi cyane mu bucuruzi bw'amafarashi. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Virgilio Barco Vargas bari abantu batinyitse, ndetse n'igihe Virgilio yaviriyeho hakaza Cesar Gaviria, igihugu cyari kikiri mu ntambara ikomeye yo guhangana n'amakaritsiye y'ibiyobyabwenge. Fabian Andres Ocha yinjiye cyane mu bikorwa byari bifitanye isano na Medellin Cartel, umutwe wari uyobowe na Pablo Escobar. Narakomeza, uyu Pablo Escobar ni umucuruzi w'ibiyobyabwenge wabayeho ukomeye cyane ku isi. Iyi nayo n'indi nkuru mu zindi nkuru, wumva twazayikomeza zabyandike muri comment. Iyo rero Medellin Cartel yari ifite imbaraga zidasanzwe. Bavuga ko hari igihe amafaranga yabo yabaga menshi ku buryo bakoreshaga amafaranga nk'impapuro zisanzwe. Ariko inyuma y'ubwo bukire bari bafite ndetse n'ayo mafaranga, hari hihisha amaraso, hari ubwicanyi, hari ruswa, ndetse hari abantu baburirwaga irengero buri munsi.
Mu mpera rero z'umwaka w'1990 inzego z'umutekano za Colombia zifatanyije na Drug Enforcement Administration zatangiye guhiga abantu bose bakekwaho kugira uruhare mu gucuruza cocaine muri Amerika. Izina rya Fabio Andres Socha yari muri dosiye zikomeye cyane. Bivugwa ko yari umwe mu bantu bakoraga ibikorwa byo kohereza toni nyinshi za cocaine muri United States of America. Hakomejwe iperereza impande n'impande hashyirwaho abarinzi, abasirikare bafite ubuhanga bukomeye cyane. Izina rya Fabio Andres Socha mu mwaka w'1999 ryahinduriwe inyito mu bitangazamakuru. Yafatiwe muri Colombia agifatwa inkuru yahise kwira isi yose. Abantu batangajwe no kubona umuntu wakuriye mu buzima bw'abakire ufite ubucuti n'abanyembaraga agezwe imbere y'ubutabera nk'umwe mu bacuruzi b'ibiyobyabwenge bakomeye. Dondi iryo ni ijwi rya Nyundo. Mu rukiko ubushinjacyaha bwavuze ko yagize uruhare mu kohereza cocaine nyinshi muri Amerika hagati y'1990 mu mwaka w'2003 yakatiwe imyaka myinshi y'igifungo. Iyi nkuru ya Fabio yahise ihinduka ikimenyetso gikomeye cyerekana ko n'abantu bakomoka mu miryango ifite amafaranga n'ububasha bashobora kugera imbere y'amategeko. Ariko ikintu cyateye abantu benshi ubwoba si uko Fabio yafunzwe, ahubwo n'uburyo kartel za cocaine zari zarinjiye mu nzego zitandukanye z'ubuzima bwa Colombia. Hari abantu bavuga ko nubwo byahishiriwe, bamwe mu banyepolitike bakomeye bari bafite aho bahuriye n'isi y'ibanga. Hari n'abatinyaga kubivuga ku mugaragaro bakeka ko hari ikintu kibi gishobora kubabaho. Iyi niyo mpamvu inkuru ya Fabio Andres Socha nubwo yari umwana w'umukuru w'igihugu itigeze iba inkuru y'ibanga, ahubwo yabaye inkuru y'ikimenya bose ku isi. Ku mwanya wa kane turasanga Uday Hussein, ni umuhungu w'umutegetsi watinyishije igihugu cye. Mu mateka y'isi nawe uri kunyumva aka kanya, hari amazina bamwe bumvaga bakahita bagira ubwoba ndetse bakanatitira, kandi rimwe muri ayo mazina ndakeka nawe urizi. Harimo izina Saddam Hussein. Saddam Hussein mu gihe yayoboraga Iraq kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu mwaka w'2003, Saddam Hussein yari umwe mu bategetsi bakomeye kandi batinywaga cyane mu burasirazuba bwo hagati. Ariko nubwo isi yavugaga cyane kuri Saddam Hussein ubwe, hari umuntu umwe abaturage ba Iraq batinyaga kurusha bamwe mu basirikare ba Saddam Hussein. Uwo nta wundi ni umuhungu we Uday Hussein. Uday Hussein yavukiye mu buzima bw'ubutegetsi n'ubukire budasanzwe. Yavukiye mu ngoro nini zirinzwe n'abasirikare, yari afite imodoka zihenze, amazu akomeye ndetse n'ububasha bwo kuba yakora hafi icyo ashaka cyose. Mu gihe abandi bana bakiniraga mu mihanda, Uday yakuranye n'abarinzi, imbunda n'ubuzima bwo gutegeka. Abantu benshi bo muri Iraq batangazaga ko ari umugome cyane, ari umunyabyaha ruharwa. Mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'1990 izina rye ryatangiye kuvuga mu bikorwa byinshi biteye ubwoba. Hari abamushinjaga gukubita no kwica abantu bamurwanyije. Hari abakobwa bavugaga ko bashimuswe cyane bagahohoterwa n'abarinzi be. Hari n'abakinnyi b'umupira w'amaguru bo muri Iraq bavugaga ko bakubitwaga cyangwa bagafungwa iyo batsindwaga umukino runaka. Uday yari afite ububasha bukomeye muri siporo no mu itangazamakuru rya Iraq. Yagenzuraga ibinyamakuru, radiyo ndetse n'amashyirahamwe y'imikino. Ariko inyuma y'iyo sura yo kwitwa umuhungu wa perezida, hari ubwoba bukomeye abaturage benshi babagamo. Hari abantu bavugaga ko iyi modoka ze zahagararaga mu muhanda, bamwe bahitaga bihisha. Mu mwaka w'1988 habaye ikintu cyahinduye byinshi ku izina rya Uday Hussein. Mu birori bikomeye byabereye i Baghdad, Saddam Hussein yari yajyanyemo n'umuhungu we Uday Hussein. Aha habereye amarorerwa. Uday Hussein yishe umuntu wari inshuti magara ya se ndetse akaba n'umurinzi mukuru wa Saddam. Uyu mugabo yarindaga Saddam Hussein bikomeye ndetse yari umunyamabanga ukomeye cyane. Inkuru ivuga ko Uday Hussein yamwishe amukubise ibintu bikomeye imbere y'abantu benshi kubera uburakari bwo kutumvikana kwari kubaye hagati yabo. Ibyo byatangaje Iraq yose, bibaza ikigiye kuba hagati ya papa n'umwana. Nubwo benshi bakekaga ko atazahanwa kubera ko yari umuhungu wa perezida Saddam Hussein, Saddam Hussein ubwe byabaye ngombwa ko amwohereza igihe gito hanze y'igihugu kugira ngo ibintu bituze. Ariko nyuma y'igihe ntago byatinze, Uday Hussein yarongeye agaruka mu gihugu, akomeza kugira ububasha mu gihugu cya papa we kubera urwango rukomeye cyane ndetse n'abaturage batamwiyumvagamo. Mu mwaka w'1996 yageragejwe kwicwa mu gitero cy'amasasu cyabereye i Baghdad. Yakomerekeyemo bikomeye ndetse nyuma yaho atangira kugira ibibazo by'ubuzima n'imyitwarire irushijeho kuba mibi cyane. Abantu benshi bo muri Iraq kubera icyo gitero cyashatse kumwica kikamuhusha, bavuga ko icyo gihe yarushijeho kugira ubugome noneho busumbye ubwo yari afite mbere. Hari umuntu wavuze ngo iby'ifi yigira mu mazi ntabwo ari byo yigira ku butaka. Umva nemeranya nawe 100% pe. Mu mwaka w'2003 ibintu byose byarahindutse. Leta ya Saddam Hussein yahiritswe mu gitero cya United States nabo bafatanyaga. Amashusho ya Saddam Hussein yakuwe ku butegetsi ku isi yose. Ariko icyo gihe Uday Hussein n'umuvandimwe we Qusay Hussein bari bamaze kuba abantu bashakishwa cyane ku isi. Bari barabagize wanted. Ingabo za Amerika zatangiye kubahiga hariho hose. Mu kwezi kwa Nyakanga 2003 amakuru y'ibanga yaje avuga ko bihishe mu mujyi wa Mosul. Nta kindi cyahise kiba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zohereza ibitero muri Mosul. Habaye imirwano ikomeye hagati yabo n'ingabo za Amerika. Abaturage mu bwoba bukomeye cyane bibaza mu kiri buve muri iyo mirwano. Habaye imirwano ikomeye hagati yabo n'ingabo za Amerika nk'uko nari mbikubwiye. Nyuma y'amasaha menshi y'amasasu, Uday Hussein byatangajwe ko yishwe. Inkuru y'urupfu rwe rwakwiriye isi yose.
byahise bitangaza bamwe mu baturage ba Iraq. Hari abaturage bamwe bishimye bavuga ko imyaka y'ubwoba yabirangiye, gusa hari n'abandi batinye kugira icyo bavuga cyangwa se icyo batekereza kubera imyaka myinshi bari bamaze babayeho mu gitutu cy'ubwoba. Uday Hussein ntabwo yigeze afunga igihe kirekire nk'abandi bari kuri uru rutonde, ariko izina rye ryabaye kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko uburyo ububasha bukabije bushobora guhindura umuntu ikibazo gikomeye ku gihugu cye ndetse no mu isi muri rusange. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Teodolin Obiang, umuhungu wa perezida wabaye ikimenya bose cy'amaruswa y'amamiliyari ku isi. Ahangaha reka mpindure ikibuga nyicurike, reka twigire muri Afurika. Mu gihugu gito cyo muri Afurika yo hagati cyitwa Equatorial Guinea, ndakeka niba warize ikarita y'isi cyangwa mapu ya Afurika, Equatorial Guinea uri kubasha kumva hariho. Hari igihe abaturage bo muri iki gihugu cya Equatoria benshi babayeho mu bukene bukomeye, mu gihe abantu bake cyane aribo bari bafite ubukire budasanzwe muri iki gihugu. Kuva mu mwaka w'1979 igihugu cyayoborwaga na Teodolin Obiang Nguema Mbosogo, umwe mu bategetsi bamaze igihe kinini ku butegetsi kurusha abandi ku isi. Muri Equatorial Guinea uko imyaka yagiye ishira indi gataha, hari izina ryatangiye kuvugwa cyane ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo havugwaga izina rya perezida, ahubwo havugwaga izina ry'umuhungu we Teodolin Obiang. Teodolin yakuriye mu buzima bw'akataraboneka, mu gihe abaturage benshi bo mu gihugu cye batagiraga n'amazi meza cyangwa amashanyarazi ahagije. We yari yujuje imiturirwa amazi y'akataraboneka mu Bufaransa i Paris, imodoka zihenze cyane, indege za prive ndetse n'ubutumirwa mu birori byitabiriwe n'isi yose. Abantu benshi batangazwaga no kubona uburyo umwana wa perezida wo mu gihugu gifite abaturage benshi bakenye yiberaho nk'umwami wo muri Hollywood. Amafoto menshi ndetse n'amavideo byaracicikanaga ku mbuga nkoranyambaga, ari hagati y'imodoka za miliyoni nyinshi z'amadolari. Hari amashusho yacicikanaga y'ibirori bihenze yabaga yitabiriye. Hari amakuru yavugaga ko yakundaga kugira ibintu by'agaciro gakabije, harimo amasaha ya zahabu, amakoti yihariye n'inzu zihenze cyane. Ariko ko ibyo ngibyo byagendaga byamamazwa, ni nako ibihugu byo mu Burayi na Amerika byatangiye gukeka inkomoko y'ayo mafaranga, bishaka kumenya aho aturuka, bitangira kwibaza inkomoko y'aya mafaranga atunze. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 inzego z'ubutabera mu Bufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kumukoraho iperereza rikomeye. Abashinjacyaha bavugaga ko amafaranga menshi yakoreshwaga na Teodol yaba yaraturukaga muri ruswa, kunyereza umutungo wa leta no gukoresha nabi amafaranga ava kuri peteroli y'igihugu. Iperereza ryatangiye gukorwa, ariko ibyavuye mu iperereza byatangaje isi yose muri rusange. Haje kuvumburwa inzu y'akataraboneka iri mu Bufaransa i Paris ifite agaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari. Hari imodoka zihenze cyane yaratunze mu ibanga nka Bugatti, Ferrari ndetse na Rolls Royce. Hari ibindi bikoresho by'agaciro byafashwe n'ubutabera. Mu mwaka w'2011 leta ya Amerika yafashe bimwe mu bikorwa bya Teodol ndetse itangira gukurikirana inkomoko y'umutungo we akantu ku kandi. Ariko ahangaha nta kintu na kimwe cyari cyakamubaho gikomeye cyane. Inkuru itangaje ndetse yamukomereye yaje kumuberaho mu Bufaransa. Mu mwaka w'2017 urukiko rukuru rwo mu Bufaransa i Paris rwahamije Teodol Obiang ibyaha bifitanye isano no kunyereza umutungo wa leta, iyezandonye no gukoresha nabi umutungo rusange. Yakatiwe igifungo gisubitse ndetse anacibwa amande y'amafaranga menshi cyane. Iyi nkuru yahise ikwira amahanga yose. Ahangaha hari hatangiye intambara, icyo twakwita intambara y'abategetsi n'abaturage. Abantu benshi bo muri Afurika ndetse n'isi yose bibazaga ikibazo kimwe: ese kubera iki abana b'abategetsi aribo dusanga bijanditse mu byaha bikomeye cyane? Abantu batangiye kuganira cyane ku kibazo cy'abana b'abategetsi bakoresha ububasha bw'imiryango yabo mu kwigwizaho umutungo. Ariko hagataho ibi ntabwo ari byo byakomeje inkuru ya Teodol. Nubwo ibyo byose byari bimaze kuba, Teodol yakomeje kugira imyanya ikomeye mu gihugu cye. Nyuma yaho yaje no kuba vice perezida wa Equatorial Guinea. Ibi byatumye abantu benshi bibaza ikibazo gikomeye: ese ko kubutabera bushobora kugera kuri bose, iyo umuntu akomoka mu muryango w'ubutegetsi nta kiba gishobora kumukoraho? Inkuru ya Teodol Obiang yabaye ikimenyetso gikomeye cya ruswa ku rwego mpuzamahanga, kandi kugeza uyu munsi wa none izina rye rikomeza kuvugwa igihe cyose havuzwe ubukire budasobanutse bw'abana b'abakuru b'ibihugu. Ku mwanya wa kabiri turasanga Muammar Gaddafi n'umuhungu we Saif el-Islam Gaddafi. Mu mwaka w'1969 umugabo umwe wari umusirikare muto yafashe ubutegetsi muri Libya, ahiritse umwami wari uri ku butegetsi. Izina ry'uwo musirikare ndetse wari ukiri muto nta wundi yari Muammar Gaddafi. Mu myaka irenga 40 yakurikiyeho, Gaddafi yabaye umwe mu bategetsi bavuzwe cyane n'isi. Hari abamubonaga nk'intwari ya Afurika n'Abarabu, hari n'abandi bamubonaga nk'umunyagitugu ndetse utegekesha ubwoba. Muammar Gaddafi yari afite amafaranga menshi ava kuri peteroli ya Libya, yubatse igihugu gikomeye mu gisirikare. Izina rye ryumvikanaga mu nama zikomeye z'isi. Ariko uko imyaka yagiye ishira, abana be nabo batangiye kugira imbaraga zikomeye. Muri abo bana uwavuzwe cyane n'isi nta wundi ni Saif el-Islam Gaddafi. Saif el-Islam yaratandukanye n'abavandimwe be cyane. Yize mu Burayi, yambaraga amakoti ahenze cyane, akavuga neza Icyongereza. Abantu benshi ntibyahuzaga gutekereza ko ashobora no kuzaba perezida wa Libya nyuma yaho wenda asafiriye ku buyobozi. Mu mwaka w'2000 yaje kugaragara nk'umuntu ushobora kuzana impinduka muri Libya. Yakundaga kuvuga ku mavugurura, ubukungu no gufungura igihugu ku mahanga. Ariko ibintu byose byahindutse mu mwaka w'2011. Iyi niyo myaka yatangiyemo Arab Spring.
Imyigaragambyo ikomeye yahinduye ubutegetsi mu bihugu byinshi by'Abarabu. Muri Libya, abaturage batangiye kwamagana ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Imyigaragambyo yahindutse intambara, imijyi yatangiye gusenyuka umunsi ku wundi, amasasu ndetse n'ibisasu bya karahabutaka bikumvikana mu mujyi wa Libya. Isi yose nakubeshye yari hanze amaso Libya kuri televiziyo. Muri icyo gihe Saif al-Islam yagaragaye kuri televiziyo ari kuvuga amagambo akomeye cyane. Amagambo yari arimo umuburo ukomeye cyane, aho yabwiraga abaturage be ko igihugu gishobora kwinjira mu ntambara ikomeye cyane mu gihe ubutegetsi bwa se buhiritswe. Ariko uko imirwano yakomezaga kwiyongera niko ingabo za Gaddafi zagendaga zisubira inyuma. Mu Kwakira mu mwaka w'2011 Muammar Gaddafi yarishwe. Icyo gihe amashusho y'urupfu rwa Muammar Gaddafi yakwiriye isi yose. Gusa nyuma y'urupfu rwa Muammar Gaddafi, ibyabaye ku muhungu we ni nk'ibyabaye ku muhungu wa Saddam Hussein, nawe yahise atangira inzira yo guhunga. Nawe hashize igihe gito yaje gufatwa n'umutwe w'abarwanyi mu butayu bwa Libya. Ifatwa rye ryabaye inkuru ikomeye ku isi yose. Nyuma y'aho ngaho International Criminal Court yaje gutanga ubusabe ishaka Saif al-Islam ku byaha byibasiye inyoka muntu yagiye akora. Ubushinjacyaha bwavugaga ko yaba yaragize uruhare mu bikorwa byakorewe abaturage mu gihe cy'intambara yo mu mwaka w'2011. Hari abavugaga ko ubutegetsi bwa papa we Muammar Gaddafi bwakoresheje imbaraga zikabije ku baturage. Hari amashusho y'imirwano yafatwaga n'ibitero n'abantu bapfaga buri munsi muri iki gihugu cya Libya. Saif al-Islam yamaze imyaka afunzwe n'abarwanyi batandukanye muri Libya, ariko kubera ikibazo cya politike n'intambara zari zikomeje muri icyo gihugu, urubanza rwe rwakomeje guteza impaka ndende. Hari abamubonaga nk'umugizi wa nabi wagize uruhare mu maraso yamenetse muri Libya, hari n'abandi bamubonaga nk'umuntu washakaga kurengera ubutegetsi bw'umuryango we. Iyi nkuru ya Saif al-Islam yahindutse kimwe mu kimenyetso gikomeye cyerekana uburyo abana b'abategetsi bashobora kwisanga hagati y'intambara y'ubutegetsi, amaraso ndetse n'ubutabera mpuzamahanga. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, ndagira ngo nongere nkwibutse gukanda subscribe, ugakanda like, ndetse niba wakunze ibiganiro ukabisharinga ndetse ukanadusigira igitekerezo. Ku mwanya wa mbere turasanga Karim Wade, umuhungu wa perezida waguye mu rubanza rw'amamiliyari. Mu gihugu cya Senegal hari igihe izina rimwe ryari rifite imbaraga nyinshi muri politike kurusha andi yose. Iyo zina nta rindi ni Wade. Mu mwaka w'2000 Abdoulaye Wade yabaye perezida wa Senegal nyuma y'amatora yahinduye amateka y'igihugu. Abaturage benshi bamubonaga nk'umuntu ugiye kuzana impinduka nshya muri Senegal, yari afite ijambo rikomeye muri Afurika y'Uburengerazuba. Ariko uko imyaka yagiye ishira, undi muntu yatangiye kuvugwa mu gihugu cye cyane kurusha we, uwo nta wundi ni umuhungu we Karim Wade. Karim Wade yari umuntu wize kandi uvuga indimi nyinshi, yagaragaraga nk'umuntu ushobora kuzaba perezida wa Senegal mu minsi iri imbere. Mu gihe cya se ku butegetsi yagiye ahabwa imyanya ikomeye cyane mu nzego za leta. Yigeze kugenzura inzego nyinshi icyarimwe, harimo ibikorwa remezo, ubwikorezi bwo mu kirere, izindi gahunda zikomeye za leta, uko imari yinjira ndetse n'uko isohoka nabyo bimushyirwa mu biganza. Ibyo byaje gutuma bamwe mu baturage ba Senegal bamuhereza akazina k'akabyiniriro, bamwita minisitiri w'isi yose, kubera uburyo yari afite ububasha bwinshi. Ariko uko yakomezaga kuzamuka niko abatavuga rumwe na leta batangiye gukeka uburyo umutungo munini wari uri kumusanga. Hari abibazaga uburyo umuntu umwe ashobora kugenzura imishinga myinshi gutyo y'igihugu, hari n'abavugaga ko hari amafaranga ya leta yaba yarakoreshwaga nabi cyangwa se agakoreshwa ku nyungu ze bwite. Mu mwaka w'2012 ibintu byarahindutse. Haje kuba amatora muri Senegal. Muri ayo matora Abdoulaye Wade yatsinzwe amatora na Macky Sall. Leta nshyashya ikigeraho yahise itangira ibikorwa byo kurwanya ruswa no gukurikirana bamwe mu bayobozi bo ku butegetsi bwa mbere. Icyo gihe birumvikana izina rya Karim Wade ryahise riza ku mwanya wa mbere. Mu mwaka w'2013 yarafashwe atangira gukorwaho iperereza ku mutungo ukabije n'ibyaha bya ruswa. Ubushinjacyaha bwavugaga ko yaba yaratunze umutungo wa miliyoni nyinshi z'amadolari mu buryo budasobanutse. Iyi nkuru yahise ikwira Afurika yose. Abantu bamwe batangajwe no kubona umuhungu wa perezida wahoze akomeye yagezwe imbere y'urukiko. Hari abavugaga ko ubutabera bwari buri gukora akazi kabwo, hari n'abandi bavugaga ko ari politiki yo kumucecekesha. Urubanza rwe rwamaze igihe kirekire rukurikirwa cyane ku itangazamakuru. Mu mwaka w'2015 urukiko rwihariye rwo muri Senegal rwamukatiye imyaka 6 y'igifungo ndetse n'ihazabu nini cyane kubera ibyaha bya ruswa n'imitungo myinshi idafite status yahituruka. Iyi nkuru ya Wade yateye impaka zikomeye muri Afurika. Hari ababibonaga nk'intambwe ikomeye mu kurwanya ruswa mu banyepolitike. Hari abandi bavugaga ko ari uburyo bwo gukumira Karim Wade muri politike y'ejo hazaza. Nyuma y'imyaka mike yaje gufungurwa ku mbabazi za perezida ariko ahita ajya hanze ya Senegal. Nubwo yavuye muri gereza, izina rye ryakomeje kuba kimwe mu bimenyetso bikomeye by'uburyo abana b'abategetsi b'ibihugu bashobora kwisanga hagati ya politike, amafaranga menshi ndetse n'ubutabera. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki cyegeranyo, mbibutsa yuko iyi ari The Focus X TV, isoko y'ubumenyi ndetse no gusobanukirwa. Mukore subscribe, mukore like, share ndetse munatugezeho ibitekerezo byanyu, byaba ari byo mwifuza ko twabakorera cyangwa se ibyo twabasobanurira. Naho mu biganiro by'ubutaha, ciao.